Ovako su Leskovčani uz sveće, fenjere i petrolejke, kad mine dani, stigne veče, pa onda noć, na samom početku 20. veka, čitali, pisali, učili škole, sedali za trpezu ili se spremali za spavanje. Ovde se živelo tako sve do 1903. kada je počela sa radom hidroelektrana na Vučjanki, odnosno 1. marta 1904. godine, kada je tadašnja varoš na Veternici dobila električno osvetljenje. Od toga datuma, kada su zasvetlele retke sijalice u Leskovcu, više ništa nije bilo isto. Narode, živela je elektrika. Narode, mnogo ubava vest, stigla je elektrika. Narode, ne šala, stvarno je takoj. Stigla struja od reku Vučjanku. Čulo se u svakom sokaku podno Hisara. Pričalo se o tome razdragano, uz pićence i meze u svakoj kafani. Govorilo se po bakalnicama. Nedugo zatim počela je elektrifikacija, odnosno razvijanje električne mreže po Leskovačkoj varoši. Kako je zabeleženo, hidrocentrala, popularna mala elektrana, smeštena u živopisnom ambijentu kanjona reke Vučjanke, počela je da radi 11. decembra po starom, odnosno 24. decembra 1903. po novom kalendaru, na dan kada je Leskovac 1877. godine oslobođen od Turaka. Kako je znano da je ona udaljena od Leskovca 17 km, za dopremanje struje izgrađen je dalekovod za elektrifikaciju grada. Bio je to jedan od prvih prenosa električne energije u Kraljevini Srbiji. Kilovati struje najpre su isporučeni za potrebe tekstilnih fabrika srpskog Mančestera, a godinu kasnije i za ulično osvetljenje. Vremešna dama, hidrocentrala na Vučjanki, koja ove 2018. navršava 115 godina i dan danas radi, a njene turbine i generatori čuvene marke Siemens i Halske sistemu elektroprivrede Srbije isporuče godišnje oko 4 miliona kilovat-časova struje. Ova hidroelektrana, posle one na reci Đetini kod Užica, druga po redosledu gradnje u Srbiji, verovatno ne bi ni postojala da nije bilo njenog konstruktora, uglednog profesora Đorđa M. Stanojevića, rodonačelnika elektrifikacije u Kraljevini Srbiji. Jedan od najblistavijih naučnih umova Srbije, fizičar svetskog formata i veliki prijatelj Nikole Tesle, rođen je u Negotinu 1858. a umro u Parizu 1921. godine. Pored ove na Vučjanki, blagodareći primjeni energije vode i Teslinim principima neizmeničnih struja, zaslužan je i za izgradnju elektrana na Đetini kod Užica, reci Pek i Moravici, kao i termoelektrane na Dorćolu, pa je Beograd, zahvaljujući profesoru Stanojeviću, pioniru elektrifikacije u Srbiji, bio jedna od prvih evropskih metropola sa potpunim električnim osvetljenjem. U svojim knjigama, od kojih je jednu posvetio prijatelju Nikoli Tesli, on piše da će elektrika za kratko vreme postati kod nas svakodnevna potreba kao hleb i voda i da će ona ući u naše kuće i fabrike. Struja će, besedio je Stanojević, nadmašiti značaj vodene pare, tako da je pred nama vek elektrike. Bio je rektor Beogradskog univerziteta, vrsni esperantista, istraživač u oblasti astronomije,
a malo je poznato da je profesor Stanojević bio veliki ljubitelj fotografije i autor prve fotomonografije u boji pod nazivom Srbija u slikama. Daleke 1901. godine čuveni profesor Đorđe Stanojević uočio je svu snagu reke Vučjanke i svoja saznanja izneo na Fizičkom institutu Beogradske velike škole. Na osnovu njegovih studija osnovano je Leskovačko električno društvo, čiji statut te iste godine odobrava Ministarstvo narodne privrede Kraljevine Srbije. Davne 1901. godine, kada je Đorđe Stanojević došao u Vučje i video potencijale za izgradnju hidroelektrane, on se obratio u gradu Leskovcu, tadašnjem srpskom Mančesteru, obratio se za pomoć građana i osnovao je električarsko društvo. Tad su svi viđeni Leskovčani, na čelu sa pionirom izgradnje elektrifikacije u Srbiji, osnovali to električarsko društvo, akcionarsko društvo i počela je izgradnja hidroelektrane Vučje. Gradnja je tekla teško, pošto se nalazi na veoma teškom terenu. Znači, najpre zgrada, 2/3 zgrade je ukopano u stenu. Znači, slomljena je stena i od tog kamena je pravljena hidroelektrana. Potom kanal koji je dužina od 1000 metara, znači isto više od pola je uklesan u stene na levoj obali kanjona Vučjanke. Tako da je sa dve strane kanal se nalazi u steni, samo jedna strana zidana. U osnivačkom odboru bili su ugledni građani, industrijalac, trgovac, inženjer, apotekar, sudija, advokat i naravno profesor Đorđe M. Stanojević. Početni kapital ovog akcionarskog društva bio je 200.000 dinara, raspodeljen u 2000 akcija od po 100 dinara. Poziv za upis akcija objavljen je ne samo u srpskoj štampi, već i u nemačkim, austrougarskim, švajcarskim, belgijskim i francuskim listovima. I za njihov upis vladalo je veliko interesovanje. Listajući istoriju elektrane u Vučju, koja traje u skladu i harmoniji prirode i lepote, želimo da saznamo šta je dalje usledilo, kako je obezbeđen novac, kako je ona građena i iz čega se sastoji kompleks ove elektrane. Oprema koja je ugrađena u ovu hidroelektranu je nemačka, pa su u početku tu obuku vršili Nemci koji su živjeli u ovoj elektrani i obučavali ovaj narod ovde iz Vučje i okoline da rade na ovim mašinama, koje i dan danas su u funkciju i rade isto što je rade pre 115 godina. U ovoj elektrani ima 2 generatora Siemensova koje su iz 1903. godine sa turbinama koje su Foytove isto iz 1903. godine. Kasnije kada je uviđeno da reka Vučjanka ima potencijala, 1930. godine je ubačen još jedan generator koji je sada najsnažniji, 630 kW. On je marke ASEA, a oprema mu je hidrooprema ili turbina mu je isto Vojtova koja i dan danas proizvodi struju. Povremeno dođu ekskurzije ili ljudstvo iz Siemensa i čude se kako ta od njihova oprema i dan danas i u funkciji pravi struju. U vreme početka rada elektrane, prema nekim svedočanstvima, u Leskovcu je oko 700 kuća imalo električno osvetljenje. Mašine na električni pogon radile su u 12 većih zanatskih radionica, mlinova i tekstilnih fabrika, a u gradu je bilo blizu 400 uličnih svetiljki. Tražnja za strujom stalno je rasla. Elektrika je najpre bila i stvar prestiža bogatih građana, trgovaca, zanatlija, kafedžija, ali pre svega i sve više stvar potrebe i neophodnost u razvoj industrije. Poštovani gledaoci, našom kamerom, samo slikom i zvukom elektromašina prenosimo vam atmosferu rada hidroelektrane Vučje.
Hidroagregati u elektrani Vučje i dan danas rade i posle 115 godina proizvode struju. Ovako kako je radila 115 godina, ja se nadam da može još 100 godina. Svetla istorija hidroelektrane u Vučju, ove jedinstvene vile koja podsjeća na velelepni zamak, ovog dragulja u zagrljaju kamena, vode i svetlosti, traje 115 godina. Neka nam bude znano i to da je 2005. godine Izvršni komitet najveće svetske asocijacije inženjera iz oblasti elektrotehnike sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama odlučio da ovo energetsko zdanje uvrsti u svoj program Milestone, na engleskom prekretnica, tako da ova elektrana pripada objektima i pronalascima zaslužnim za razvoj i istoriju elektrotehnike u svetu. Na evropskoj i svetskoj listi tehničke baštine ona zauzima visoko mesto. U čast velikog naučnika, konstruktora i graditelja mnogih elektrana, Elektroprivreda Srbije povodom svog dana, 6. oktobra, dodeljuje svake godine priznanje Đorđe Stanojević za doprinos u razvoju srpske elektroprivrede. Fenjerigi više nema. Spijev po tavani i po podrumi. Kad si ne bi imali električnu struju, imali bi si tamninu na oči. Zato svaki dan treba da vikamo živela i elektrika. Tako su govorili Leskovčani u 3. godini prve decenije 20. veka, zadivljeni čudom zvanom električna struja, Teslinim izumima i konstruktorom Đorđem Stanojevićem. Iako nije gigant po proizvodnji, hidroelektrana Vučja već 115 godina svedoči o nastanku električne ere i dolasku nove tehnološke revolucije, na čijim se principima zasniva razvoj modernog čovečanstva. Prijatno, živi bili i u zdravlju se gledali.